Snimila sam bila sve i ispostavilo se da video nema zvuk, tako da sad moram ispočetka. Znači, htjela sam da vam se zahvalim zbog toga što smo za 2,5 godine uspjeli da zajedno skupimo 7.597.000 u okviru opšte donacijske kampanje za podršku radu centra, odnosno podržite rad centra Živeti uspravno, pokrenute u decembru 2023. na sajtu donacije.rs. Ono što je sada, znači, najveći deo ovih troškova, odnosno 78%, utrošeno je na tekuće troškove organizacije usluge personalne asistencije u 2003. za nas 19, jednog čoveka i podršku jednog čoveka sa psihozom, i od 2024. u januaru za nas 9 i od februara nadalje prvo za nas 2 do oktobra 2024. a od oktobra na ovamo za nas 3. Ja sam prestala, odnosno meni je ukinuto pravo na pružanje, na financiranje usluge personalne asistencije u martu 2026. nakon što sam obvestila Centar za socijalni rad da neću koristiti asistenciju dok je moja asistentkinja na godišnjem odmoru. U Centar za socijalni rad nije poslao je rješenje o prestanku prava na finansiranje usluge bez prethodne komunikacije sa mnom u vezi s tim koje su opcije. Pošto ja sam to morala da pošaljem zato što grad Novi Sad ne finansira troškove drugih radnih prava sem rada, ne finansira ga nijedna lokalna, to jest ne finansira ih nijedna lokalna samouprava, a centru je od 16. marta istekla licenca i do deblokade računa nije u mogućnosti da podnese zahtjev za novu, zato što mu ove godine indirektni troškovi usluge personalne asistencije nisu odobreni. Sada, od 17. marta, znači, mi podršku organizujemo 2 mladim osobama koje, jedan od njih je student na 2 studijske grupe vezano za dizajn, digitalni dizajn i dizajn interfejsa u Beogradu, a druga je devojka koja koristi podršku u donošenju odluka i asistenciju u vezi sa aktivnostima van kuće od maja 2022. godine. I za njenu asistenciju odnosno njenoj asistentkinji dugo nije uplaćena plata, zato što mi u suštini imamo situaciju da za moju asistenciju grad Novi Sad nije odobrio, odnosno nije uplatio novac odobren od januara 2024. i postoji mogućnost da će to moći da uradi nakon deblokade, pošto namenska gradska sredstva podležu blokadi, ali to prosto nećemo znati dok ne bude blokada otklonjena. Također, znači, možemo da nastavimo da prikupljamo sredstva za asistenciju njima dvoma i direktor aktivno isplatimo troškove asistencije, odnosno podrške donošenju odluka devojci u Novom Sadu, ali ono što je činjenica jeste da će centar, znači, nadalje kao i do sada, svaki dan imati uvećanje duga pod blokadom od 1.150 do 1.200 dinara. Sad je pod blokadom 5.314.000, od toga je 44.747 naknada poslovne banke za održavanje računa pod blokadom i taj iznos može da se skine s računa tek kada se otkloni blokada Narodne banke. U svakom slučaju, ono što bi bilo dobro, mislim, može i posebno da se isplati, tako da
na bilo koji račun sada da donirate novac, jeste da ćemo u suštini prvu narednu stavku isplatiti to što je dug prema poslovnoj banci, a sve što bude donirano na račun 340-5350-79 ide na deblokadu, odnosno izmirenje blokade Narodne banke Srbije. Od ovog iznosa oko 1.500 dinara je glavni dug, ostalo su naknade i kamate. Znači, trenutno se naplaćuje rešenje iz 2019. I ono što je još jedna specifičnost jeste da sada sve što se naplaćuje zapravo stvara višak, pošto je centar sve doprinose od 2019. na ovamo platio realno, jer ne bi mogao drugačije da overi zdravstveno osiguranje zaposlenima, ali su prethodno već bila izdata rešenja za prinudnu naplatu. Tako da sve što bude uplaćivano zapravo će biti preplata poreza koji možemo ili da preknjižimo ili da tražimo da se vrati. Naravno, kamata neće moći da se preknjižava, ona je pre oko 4 miliona dinara i jedino što može da se uradi možda jeste kada bude bio trenutak za to da vidimo sa ministarstvima za socijalnu politiku i ministarstvom finansija da se ta kamata, od te kamate koju centar platio ili će platiti, zapravo stvori fond za finansiranje radnih prava asistenata koji se trenutno ne finansiraju. To je prosto inicijativa na dugom štapu u ovom trenutku, pošto je preduslov za to prvi deblokada računa centra, a onda i stvaranje sistema u državi koji će prosto biti usmeren na ulaganje u ljude. Trenutno nije, prosto se ljudi koriste za odrađivanje poslova. Bukvalno smo opredmećujemo jedni druge i dokle god je tako, nije dobro nikome i samo stvaramo nove potencijalne korisnike personalne asistencije i drugih usluga socijalne zaštite. Ja se izvinjavam zbog ovog načina komunikacije, ali ne mogu drugačije nego otvoreno. I ono što možete da uradite, znači, jeste da kogod može, kad čuje ovu poruku, donira na račun 340-535079, Centar Živeti uspravno, Trg Slobode, broj 3, 27.000 Novi Sad. Ako ne možete da donirate ili ako ste već donirali, možete da podelite ovaj apel i druge apele na Facebooku, Instagramu ili na mom LinkedInu. U svakom slučaju, bilo bi dobro da do 29. juna zatvorimo blokadu, odnosno otplatimo je i zbog simboličkog jednog momenta, pošto je tog dana pre 2 godine počela akcija Uncutovih kreacija, u okviru koje je od ovih skoro 7,6 miliona dinara skupljeno 5.260.000. Tako da, ako uspemo, s obzirom na to koliki se broj ljudi uključio, preko 1260 donatora ukupno za ove 2,5 godine bilo. Hvala svakoj osobi koja je donirala. Svi iznosi znače što došli u trenutku kada je to bilo nužno, a moram da se zahvalim nekolikim pravnim licima koji su organizovali akcije, pošto je 84
skoro 85% ukupnih sredstava prikupljeno akcijama prikupljanja sredstava i moram da se zahvalim osobama koje su minimum 2,5 godine, a neke od posljednjih 15-20 godina neprekidno ulažu u centar, odnosno posljednjih, koliko je to od 2009. na ovamo, ulažu u kontinuitet usluge personalne asistencije. Ostali korisnici u Novom Sadu trenutno nisu ugroženi zato što postoje još 2 licencirana pružaoca usluge, ali svejedno, znači, ovo što se tiče centra mora da se reši zato što je on posljednjih, znači od 2004. do 2019. pregovarao s gradom da se odobre sredstva, odnosno se uvede usluga u sistem. Prva sredstva su odobrena 2009. Mi smo uslugu počeli da organizujemo 2008. uz podršku 2 pokrajinska sekretarijata. Prvih 10 korisnika sa područja Novog Sada, odnosno samo iz Novog Sada, počeli uslugu da koristi u julu 2009. Do 2019. ona je finansirana projektno, programski, donacijama i na javnim radovima i zbog toga je centar od 2014. počeo da se suočava s blokadama računa. 2017. ona neprekidno. Još plus to, znači država nije menjala standarde, minimalne standarde u vezi s tim ko ima pravo na personalnu asistenciju od 2013. Tako da trenutno 75% odraslih osoba s invaliditetom nema prava na finansiranje usluge ili opštine u kojima žive nisu ovu uslugu uvele u sistem. Zahvaljujući svemu tome, centar je od 2017. što se i sada, znači, dešava, imao minimum 2 korisnika koji nemaju pravo na finansiranje usluge personalne asistencije, bez nje bi bili ugroženi ili ne bi mogli da izađu iz kuće. Trenutno, znači, 2 mladih korisnika, 1 čeka odluku Centra socijalni rad u vezi s tim, odnosno ponovnu procenu prava na finansiranje usluge, a devojka iz Novog Sada, mislim, izlišno i da pokrene postupak s obzirom na način na koji se odobrava. Ono što je opasno jeste što umjesto da se promene kriterijumi za finansiranje asistencije u smislu da ona bude odobravana u odnosu na procenu potreba za njom, radna grupa koja radi na promjeni pravilnika predložila je da se uvede usluga inkluzivni asistent za osobe s intelektualnim invaliditetom i višestrukim, što će u odnosu i na naziv i na to da su 2 različite usluge, pa samim tom podrazumeva ako je jedan licencirani pružalac organizuje obe, da mora da ima 2 kancelarije, 2 stručne radnika na 1 do 50 korisnika, uvećavaju se troškovi pod 1, pod 2, i dalje se razdvajaju ljudi. Mislim da to zaista nema smisla, a po konvenciji nigde ne piše da neko ko nije ima sposobnost samostalnog odlučivanja o sebi ili bilo koju vrstu oštećenja ili manje od 100%, kako je po našem trenutnom propisu, nema pravo na finansiranje ove usluge, pošto i na nju imamo pravo samo mi kojima je odobren uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica koji smo punoletni, društveno aktivni i imamo sreće da živimo u opštini u kojoj postoji organizacija ili pojedinka koji su se izborili da
asistencija uđe u lokalnu odluku o socijalnoj zaštiti. U Novom Sadu je za to trebalo 10 godina, odnosno realno je trebalo 16, pošto su pregovori počeli 2004. i prosto ja sam inicirala da centar to pokrene zato što smo nas dve, posle još jedna koleginica, bile u situaciji da nam je bilo nužno i realno nas nekoliko, pre svega nas dve i još deo drugih ljudi i naši asistenti i asistentkinja uradili su u prvih 10 godina sve što su mogli da se kontinuitet usluge održi, jako veliku podršku je dala umetnička zajednica Novog Sada i srednje preduzeća, pretežno iz Novog Sada, a i iz drugih gradova. I na tome se zahvaljujem jer ovo zaista ne bi bilo moguće ništa od ovoga da toga nije bilo.